Kani gadiga Pati CTV. Ka House Committee ke Balatau dengan Khasi Hills Autonomous District Council hak dorbar mang tingka kabarang sedepsen hak kindiat sengi banwan kan sa IT no ka kaipot jong ka jing token halor ka jing keno penerkam baklaya ka pisa hak KHADC Henry ban IT kene kaipot kani ka komiti kala penpa badan kam ban khot pelong da ka dorbar bakerpang ban IT kene hakmat ka yang dorbar klem dakwa ban penpa wi jing lap kat kum ka kaipot balati bnia da kene komiti udkhot ke Kongres ubakle yakni komiti uba manstadi nongrem ulong bamenta ka syong hakajing start jang ulam prang jong ke yang dorbar thawan ke KHADC la un pelong ne em ya ka dorbar ka bakerpang uba manstadi nongrem ulaya thoro baka komiti ka ladap syong jelang ru adu laisen lenter hakabala shimru ya kajing ajimo nang nong sai an bala khamrang ba uba VGK kenta hakabaya dai bat kene kam banchupen kamau nakabenta ban bud den halor kajing keno ya kajing penokam bakla ya kapisa ka ba arklor tingka ha KHADC ya kani ka House Committee la tha ho banai blala ya ka bala clear uba manstadi nongrem kumu chairman uba M kharkrang uba de joint secretary ka KHADC kumu member secretary bat kit khot kani ka committee ki kamthop ya ka MDC jong ka HSPDP ka kong telinia thank you UMDC ka khnam uba adalba nongrom ba UMDC ka UDP uba tenwel khar ya kani committee ngila syong san sin menta nadu ko basdang bat hadu menta kalalong sansin bat ki ke bangi la ya chakmat ngila pendep lot ya ikamparo hagi bidir kat bat kadika inquiry report hagi bidir kat bat kadika misappropriation of fund hanya council ini mar kata nagaliang jungi ngi la ban pendep sibun ikam bat ya ka ba ngimparla ban tong lan ne ban ya thu api ya ke bangi lap ke bangi syem namar tip bakani kadi ka kam jong ka house kadi ka inquiry report ke bala ai board ka house kadi ka property jong ka house te mentang imparla ban disclose ka ti tat hadu ba ka house kan ta place ka session bangi yo yak ban kren bangi ya pin yo ke jing shai na du basda hadu bakut ndai sibun ki bangi lalap angni pat kata kalong ba min sa shai adin ba bila pelas daka dorbar jong ka KHADC. Kani gadiga Pati CTV.